se umwami wacu Yesu Kristo yaturinze ikiturinze ikaba yemeye ko tubana uyu mwanya. Twatinze mu nzira kubera ibibazo by'umuhanda, ariko nyine aho twaziye twasanze muri mu bwiza bw'Imana. Kigize kabiri nkuko dukunze kubivuga, turashimira abashumba ndetse n'abakristo kuko mukidukunda. Hari ibintu abantu baje bagira ngo biroroshe tunabitindeho. Niba Yesu ubwe umuhanuzi uyoboye abahanuzi yaravuze ngo mu minsi y'imperuka urukundo ruzagira gute haryara, kandi koko rwarakonje. Wewe ukabona abantu bakigukunze, ubaye ufite ubwenge ukwiriye kwibaza uti why, kubera iki? Kuko ingikunzwe mu gihe urukundo rurimo ruyoyoka rugenda rushira. Birumvikana ko Imana idukunda yo ni urukundo, ariko mu gihe abantu batodukunda nabyo ntibyodutangaza kuko ni abantu, kandi urwo ruzakonja si urw'Imana n'urw'abantu. Kuba rero mukidukunda abashumba namwe bakristo, Imana ibibahera umugisha. Narimo ntekereza umushumba ubwo yarimo avuga imbabazi z'Imana, iyi ndirimbo basorejeho. Nijoro nibwo narimo ntekereza ibintu byenda gusa nazo. Iyo twenda gushima Imana dukunda gutekereza amateka y'Abisirayeli, ngo Imana yabanye na Dawidi anesha Goliyati, kandi ari Dawidi sinari muzi na Goliyati twabanye. Na nyuma yo kunesha urwo rugamba sinagiye gusura Dawidi ngo mufelicite, nta makuru nasomye. Bati Samusoni yishe intare, ntitwayisangiye, niba yarariwe niba yaragurishijwe ntitwabanye, ariko tukabyishimira. Nijoro nagize amahirwe yo gukwega ubuzima bwanje bwenda gusa n'ubwabake wenda muri mwe. Tekereza amashimwe ndakeneye kurambura Bibiliya. Sinzi muri mwe ko hari umuntu wigeze abaho kera mu nzu ya nyakatsi. Bamwe ntibanayibonye ndabizi, ariko ndizera ko ba reverend bakuze wigeze ubona inzu ya nyakatsi wewe ngira ngo urakuze, ariko ntiwayibayemo. Mwazibayemo? Usibye wenda ku mpamvu z'akazi mukaja no mu mwobo hari abayibayemo. Ndavuga kuyibamo na famiye, papa na mama bagateke. Mwazibayemo? Narinzi ko no kuzisobanura mutazizi. Igitangaza si ukuba muri nyakatsi, njaho nabaye twabanagamo n'umuriro, tukaba mu nzu irimo umuriro, irimo nakatsi kumye, nyakatsi yumye irimo umuriro. Twamara tukawuryama iruhande tugasinzira. Mama akabyara umwana akamucutsa, ndetse rimwe na rimwe akamukura iyo muri shambure nayo idahambaye. Hari icyo bita muri izo nzu ngo ni kirambi, kiba kiri iruhande neza neza y'iziko. Iziko naho bacana umuriro. Umwana agakurira ku ziko, nyina akaja kuvoma nk'iriya, abandi bagahinga, umwana agasinzirira ku muriro. Hagati ye n'ibyatsi hari 0 distance. Tukabaho. Ngo dutangire gukura no gukora imirimo, tukaja mu mashyamba y'inzitane. Abageze muri Nyungwe ni kuri aho nakuri hari ameze, ukazunguruka mu biti magana utazi igihe byamaze n'imizi yabyo, nta security nta garanti, tibitugweho tibitwici. Ukabiryamamo ukicara imvura igwa, ukazunguruka mu biti bihagaze, nta garanti y'imizi ngo hari umuntu wapimya kugira ko imizi gikomeye. Tukabaho ntibitugweho ngo dupfe ngo tumugare. Imana ikaturinda. Tukaba mu nyamaswa izo twororaga n'izo tutorora. Twabayeho inyamaswa nyinshi zitunyuraho, ariko buriya na ziriya tworora nta masezerano tugirana, nta masano yo mu maraso tugirana.
abanyarwanda iyo bageze ku nka bagira ngo ni mubyara we cyangwa nyirasenge. Ni inyamaswa nk'izindi, hari abitera umugeri ikamwica, hari uwo yakubita ihembe agapfa. Ibyo byose Imana ikabiturindiramo tukabona tubaye abagabo. Hari abandi bamaze amezi niba atari n'imyaka ari ahantu mu masasu barasana mu gitondo bukira, bagira pose ikaba pose imwe y'isaha imwe, bagatangira barasana bukira, ukwezi kugashyira bukira, akabona imirambo lendi mardi mercredi. Abo barahaba turabizi baduha ubwo buhamya. Wowe ukabona urwo rufaya rw'amasasu rukaguca imbere, urundi inyuma, urundi rugatwika imyenda yawe, urugamba rukarangira ukabaho. Abo ndi mubazi. Abandi agatwita akagira complication mu mubiri, bati iyo azapfa kubura umwana ngo abeho, bwaca yanda ikavamo abana b'impanga. Umwe akaba medebite, undi akaba ministre, nyina akabaho akabona babana yavugaga ngo bapfe. Iby'Imana ijikora, umuririmbyi yaravuze ngo biradutangaza. Dufite impamvu yo gushima Imana yo mu ijuru ishimwe. Nawe urayifite mvuze ibyanje, ariko ibyawe byenda gusa nibi cyangwa biraruta ibi. Reka dusome amagambo kuko amasaha yagiye. Ibice bine Matayo 18:22, 18 kugeza 22. Reverend Njambo nasoma, ariko nundi waba muzehe rwose aje asoma nkumva arabishoboye, ariko nkagira ngo abato twakabaye tugerageza. Ntacyo kuwa kane bazagusomera abandi bazadufashe. Matayo bice bine 18 ugeze 22. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Amen. Nkomeze kugeza 22. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Amen. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya mbere 26. Abikorinto ba mbere igice cya mbere 26. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Twari gusoma na Marko igice cya mbere 15, ni mubyandike wenda kugira ngo ducungure uburyo. Marko igice cya mbere 15. Abashumba badusabye ko tuganira ijambo ryitwa umuhamagaro n'inshingano. Ni ibintu bijana de pair. Umuhamagaro n'inshingano. Kimwe mucyo nkundira aha hantu, yaba narimo mbivuga abashumba batarimo banumva ngo mbyibwirire twebwe abandi, ni umugisha kubona abantu batubwira ngo twige. Ni umugisha kuko baravuga ngo kwizera kuva mu kumva. Iyo wimye abantu amahirwe yo kumva, ubu bimye amahirwe yo kwizera. Iyo bimye rero amahirwe yo kwizera, mu Baheburayo biravuga ngo ntibishoboka kutizera yanezeza Imana. Ubu bimye amahirwe yo kuzaba abakandida bashobora kunezeza Imana. Ikintu cyitwa umuhamagaro, hari ubwo tujya dukora inyigisho bakavuga ngo abayobozi bazahure, oti okay njewe sindaba mu bayobozi,
abashumba bazaza uti okay ndi umuyobozi ariko sindi umushumba. Abasore bazaza uti okay imyaka yanje singira urwaruka ndabasize. Ariko umuhamagaro, mureke mbabwire aya magambo, Yesu yapfuye rimwe ntazongera gupfa, ariko arahamagara kugeza uyu munsi, ariko arahamagara. Imana ishimwe. Umwuka wera yururutse rimwe, ariko umuhamagaro n'uyu munsi urimo ni continuel. Wabatijwe mu mwuka rimwe, ariko umuhamagaro ntabwo wabaye rimwe, ni igikorwa kiri continuel, kandi ni igikorwa kitugeraho twese. Iyo bavuze umuhamagaro hari amagambo atatu ahita azamo ya mbere. Ijambo rya mbere haba havuzwe ngo hari uwahamagaye, guhamagara, ishinga guhamagara, hari uhamagara. Ijambo rya kabiri hariho uhamagarwa. Ijambo rya gatatu hari wicu uhamagarwa, hamagariwe, mission. Mbisubiremo abantu baye bandika Imana ibaho umugisha rwose. Hariho uhamagaye, hari n'uhamagarwa, hari n'icu uhamagawe ahamagariwe, cyangwa guhamagaye hari icyo guhamagariye. Ibi bintu hari umuntu utabyumva? Dukomeze. Iyo tuvuze uburyo Imana ihamagara, tubanze tuvuge uyu muntu wa mbere uhamagara. Imihamagaro twitaba twese kutungana ikomoka ni from ahantu hatatu. Ubwo turi kuri wa wundi uhamagara. Hari abantu bahamagarwa n'Imana, first calling. Hari abantu bahamagarwa n'abandi bantu batari Imana. Wa gatatu hari abantu bihamagara. Ndabisubiramo. Hari abantu bahamagarwa n'Imana, umuhamagaro w'Imana. Haba umuhamagaro w'abantu, uwo ni uwa kabiri. Hari n'umuntu wihamagara wenyine akiyitaba. None se tuzabwirwa niki uwahamagawe n'Imana tumutandukanye n'uwahamagawe n'abantu, nawe tumutandukanye n'uwihamagaye? Turi kumwe? Ubu ni semina, ni inyigisho. Nimutumva haleluya nishi sinazibagiwe. Ndagira ngo tubanze duhamagarwe tubone kuzitera. Uzamenya gute ko uyu mupapa cyangwa uyu mumama yahamagawe n'Imana, cyangwa yahamagawe n'abantu, cyangwa yihamagaye? Turacyari kuri kintu cyambere kivuga ngo uhamagara. Iyo umuntu yahamagawe na kimwe muri ibi bitatu, ico uzabireberaho cyambere, atinya uwamuhamagaye. Hallelujah. Atinya uwamuhamagaye. Nimba narahamagawe n'Imana, ntinya Imana. Mbere y'ivyo nkora byose ndeba reaction y'Imana, ndeba ko tubyumva kimwe n'uwampamagaye. Sijali na ninyi, mwebwe nimushaka muvuge ngo nkoze nabi, ariko uwampamagaye avuge ngo nibyo nshaka gukora, nibyo nzakora. Atinya uwamuhamagaye, yumvira uwamuhamagaye, agendana n'uwamuhamagaye, mu kanwa ke ahozamo uwamuhamagaye. Abanyarwanda kera bajaga bagabirana inka, bagira ico bita kwirahira. Yanyerera buke ngo yampaye inka, suko yampaye inka naka. Ubwo wenda yimuhaye yashize imyaka 10, ariko amubakururimi ntazamenya uwaguhamagaye. Akubakururimi. Iyo confessa niwe, iyo uramya niwe, iyo usenga niwe, iyo urata niwe, iyo ubwira abandi niwe, imbaraga zawe zose n'ubwenge niwe. He's your boss. Uwo niwe waguhamagaye. Iyo uhamagawe n'Imana utinya Imana, ugendana n'Imana, ushaka kumenya icyo Imana ishaka,
business yawe yose uba uvuga ngo Imana irakuramo iki, niyo yampamagaye. Iyo wahamagawe n'abantu uri esclave w'abantu. Iyo bakubwiye bati turashaka ibi, uravuga uti niko nemeye. Erega nimwe ba boss, nimwe mwampamagaye. Utinya abantu. Icyo ugiye gukora cyose ubaza abantu. No gusenga ureba abantu, no kuramya ureba abantu. Bakanyeraza uti ndaretse abantu barakaye, ubwo nibo baguhamagaye. Iyo uramya Imana ariyo yaguhamagaye, bararakara ukagira ngo bishimye. Hawujali, tumenye ibyo barimo. Iyo uhamagawe n'abantu uja mu kigari cy'abantu, wambara uko abantu bashatse, uvuga uko bashatse, ugenda uko bashatse. Usibye ko kuba ari na benshi barakujujuza ugasigara uri umuntu utagira position. Uwo mwavuganye mu gitondo uti ndakwemereye, uwa nimugoroba uti ndakwemereye, uweje uti ndakwemereye. Abo bose uko bangana niba baraguhamagaye uri mu kibazo, ubwo uri mu muhamagaro w'abantu. Iyo wihamagaye urivuga mu cyimbo cyo kuvuga Imana, ni wowe Mana yawe. Urigendera ibyo ukora byose, ukora imibare ya intere y'ibyo nkuramo. Tout ce que je dois faire, ibyo nzakora byose nije. Kandi ntugira ubutinya, kuko wagatinye ni wowe. Iyo wihamagaye nabyo turaza kubireba. Hanyuma Imana ihamagara ite? Twigendere rero ku muhamagaro w'Imana. Imana ihamagara mu nzira zitatu. Inzira ya mbere ihamagara ijwi, ikaguhamagara. Ni kese ya Moyize, ni kese ya Samweli. Imana ikahamagara Samweli umwana muto akumva ijwi ry'Imana, kandi abandi muri kumwe ntibaryumve. Madame muryamanye ntaryumve, Monsieur muryamane ntaryumve, abo muri kumwe ntibabyumve, ariko wowe ukaryumva rikazariza. Samweli ariko yumva ijwi rihamagara ngo Samweli, Samweli. Eli uri iruhande ntaryumve. Imana ikaguhamagara. Imana ikabwira Musa ngo Musa, ikamuhamagara mu izina. Umuhamagaro wa mbere w'Imana iraguhamagara, izi ni izina ryawe. Haleluya. Ubwo ni uburyo bumwe Imana izihamagara. Kandi kenshi abihamagaye baza babanza kwikanga, bakagira igishika, bakavuga ngo usibiki, ni muzima, ntacabaye, ndi nomo. Uburyo bwa kabiri Imana izihamagara abantu, ikoresha inzozi. Kese yaba Yosefu, ikakubwira mu nzozi bizaba. Ikabwira Yosefu ko azayobora bene se, ariko mu nzozi nta wundi muhanuzi waje, nta rindi jwi. Ikavugira mu nzozi. Ikabwira Nebukadinezari ko bagiye kuva ku buyobozi ikoresheje inzozi. Baltashazari bakava ku buyobozi hakozwe inzozi. Imana ikavugira mu nzozi. Iyo ni weye, n'indi nzira ya kabiri. Iya gatatu ije gutumaho abantu. Nubutumwa message izanywe n'abandi, kandi rimwe na rimwe mutafitanya amasano. Batanazi business zawe, batanazi ambition zawe. Utanabwiye uti ndarinkeneye ndimo kumva nshaka gukorera Imana. Oya, umuntu akaza utazi yavuye, akakubwira ngo Imana yarakuntumyeho. Iyo niyo kaya ba Dawidi yiragiriye udutama, sans projet d'être roi. Ta gahunda, tiyari n'umunyapolitike, tiyari n'umusirikare, bene se nibo bari abasirikare. Kari karasigaye nyine ari kabucura kaja muhe. Bwana buto nasatibuka mu bana kakibukwa na nyina, dore ko ba mama barusha abapapa imbabazi. Ati abana kandi rega muze, ndimo ndabona wambika abandi, wibagiwe ko tugira kandi kantu utese hariya nako kabaho ka kandi. Imana ituma Samweli ngo jani ihembe ririmo amavuta uje kwimika. Imana ishimwe cyane. Gutumwaho message kazi. Uburyo bwa kane no gusurwa n'abamarayika. Ni ubutumwa ariko butazanywe n'abantu, buzanywe n'abamarayika. Ni kese ya Bagidiyoni,
ni kesi ya Zakariya, bari barabuze umwana, ariko Imana igiye kubaha umwana ituma marayika araza. Ibyo si byo dutindamo. Ubu ni uburyo bune Imana ishobora gukoresha, bumwe muri bwo yishaka guhamagara umuntu. Umuhamagaro uva ku Mana buri gihe. Twaretse barya bihamagaye n'abahamagawe n'abantu, mureke twikubitindamo. Umuhamagaro uva ku Mana, ariko nta na rimwe Imana iza ngo iguhe inshingano. Imana iraguhamagara, yamara yonyine ikakurobanuza abantu, hakagira abantu inyuramo ikavuga ngo nimundobanurire naka. Ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2, ngo barimo basenga kandi biyiriza. Gahunda yabo ndi kwari kurobanura abantu, bari bifitiye ibindi byifuzo barimo basengera. Imana inyuzamo umuyoboro ngo iravuga ngo nimurobanure Baranaba na Sawuli. Nimurobanure mwebwe, ntabwo yavuze ngo nijirobanura, ariko ipresiza abo barobanura. Umushumba yabe ari masenga, Imana ikamubwira ngo genda urebe uwitwa John, urebe n'umudamu witwa Maria mu rusengero, ndashaka ko bakora uyu murimo. Rimwe na rimwe watabatekerezaga. Imana niyihamagara, ntabwo umuhamagara uva mu bashumba, ariko Imana irabarobanuza. Kandi abo barobanura, Imana ihaye kompetansi yo kubarobanura, nibo batanga inshingano. Inshingano ntizitangwa n'Imana, zitangwa n'abantu, kandi inshingano zo zirahinduka. None bashobora kukurobanura uri comptable, ejo bakakugira secrétaire, ejo bundi bakakugira ikindi. Bashobora guhindura inshingano mu rusengero, ariko umuhamagaro ntibashobora kuwuhindura, kuko sibo baguhamagaye. Uwaguhamagaye atarakuraho sinyatire ye, bo kwirukana hano ukajana umuhamagaro kuri. Imana ishimwe cyane. Yesu yahamagaye abigishwa. Yesu yahamagaye abigishwa. Hariho imihamagaro y'uburyo bubiri. Hari umuhamagaro rusangi uri general, hakaba n'umuhamagaro wihariye. Nta muntu n'umwe urahamagarwa umuhamagaro wihariye atarabanje kwitaba umuhamagaro rusange. Umuhamagaro wihariye ni speciality. Nimba haturimwe abaganga, nta uzuba specialist atarabanje kuba umugeneralist. Siko bimeze? Bose barangiza medicine ari ba medicine, kandi ari abageneralist, indwara zose barimo barazivura. Nyuma hakaza kuvamo bamwe bakaja gukomeza kwiga, kandi bakaja muri speciality. Uyu akurikiye ibyo kubaga, uyu akurikiye iby'amaso, uyu yakurikiye iby'amatwi, uyu yakurikiye. Iyo rero amaze kugira speciality, ntabwo aje gushaka akazi ngo ajane diplome ya generalite, iba ari yo hasi. Twabyumvise? Abantu bize amashuri bakarangiza ari abayimanisite, uzumubaza uti wokora iki? Ati ntaco ntokora, kandi nta nico yokora, ariko akakubwira ati ntaco ntokora. Ariko iyo amaze guhitamo departement akaja muri kaminuza agasohoka ari umujuriste, ntabwo uzomubwira ngo ku murenge barashaka umukontable ngo aje ku applyinga, ntiyabikora. Yamaze kugira diplome yo kumushira mu rugaga rw'abavoka. Suko bimeze? Ubwo ntiyogaruka ngo aje gupiganirwa akazi n'abayimanisite. Umuhamagaro wa mbere iyo tumaze kuwitaba, Imana iduha amahirwe y'umuhamagaro wa kabiri. Kandi iyo tugeze mu muhamagaro wa kabiri, ntabwo dutinda ku wa mbere kuko twawuzamutseho. Iyi mihamagaro iteye iti: umuhamagaro rusangi ni umuhamagaro bita ngo ni uwa Yohana. Wenda abashaka syllabus nzabitanga muri syllabus nihuti, kuko bifite aho biri resume neza.
umubatizo wa Yohana nako umuhamagaro Yohana yitwaga abantu yahamagarira abantu ngo nimwihane ibyaha nimuze mwihane ibyaha muze mwihane ibyaha ubwami bw'Imana buri hafi n'umuhamagaro ndawitiranya kuko nubundi yari afite umubatizo bijanye umubatizo wo kwihana ibyaha abantu bamara guhamagarwa bakava mu byaha bagakizwa bakabatizwa umubatizo rwa Yohana bakaba bahindutse abana b'Imana ubwo bakaba bahawe ubugingo buhoraho kuko bizeye bamara guhabwa uyu muhamagaro wa mbere wo kudukura mu byaha twese tukawuhuriramo abizeye umwami n'umukiza wacu Imana igasubira igaselekshona hakaza umuhamagaro wihariye uyu wihariye ni umuhamagaro w'inshingano Imana ikavuga ngo ndagushaka ngukore aba Efeso 4:11 ngo bamwe bahakuba abahanuzi abandi kuba intumwa abandi kuba abashumba n'abungeri abandi kuba haleluya n'umuhamagaro duhamagarira kuba kunda kubivuga ngira ngo naha nigeze mbivuga ubu Kristo ntibugirwa burababwa ubu Kristo burababwa umuririmbyi yaravuze ngo nje ndiki ndi umukristo ntabwo yavuze ngo nje mfite ubu Kristo ce n'est pas avoir c'est être c'est pas question yo kubugira c'est question yo kububa haleluya umuhamagaro wa mbere nuwo kudukura mu byaha umuhamagaro wa kabiri nuwo kutwinjiza muri ministeri kandi uyu wa kabiri uyu wa mbere ni choice yaje Imana ntifatira ku gakano iyo udashatse gukizwa n'ubu bariho badakijijwe nta kwikugira umuhamagaro wa mbere ni uburenganzira bwawe ushobora kuwemera cyangwa ntuwemere ariko umuhamagaro wa kabiri si uburenganzira bwawe ni itegeko ry'uwaguhamagaye akavuga ngo bamwe abagira kugize kuba aranoma akanoma icyo uzakora ariko abikora kuko uwa mbere uba ufitiye choice wamaze kuwemera uhitamo urakizwa ngo wakira uwa mbere uwa kabiri noneho akakudeployinga akagushira mu makomisiyo akagushira muri departement akagushira mu marejo akagushira hagushaka umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro twinjiza mu mirimo kandi uyu muhamagaro rero cyiza cyawo mbere yuko twinjira mu mirimo mu muhamagaro wa kabiri twaramaze gukizwa haje habanza hakaba Pentecost umwuka akatuzaho umwuka yamara kutuzaho haleluya tugahabwa impano z'umwuka impano z'umwuka buriya ni materiyere zidufasha kuzuza umuhamagaro wa kabiri mu mpano z'umwuka reka mfate urugero harimo ubwenge iyo Imana iguhamagariye kuba umwungeri ihita iguha n'ubwenge nk'igikoresho cyo muri ubwo bwungeri ntiwaba umwungeri udafite ubwenge suko bimeze icyo Imana iguhamagariye ihita imenya ekipema materiyeri tool izagufasha kurealiza uwo murimo rero niyo mpamvu n'impano Imana izitanga uko ishaka ikurikije umuhamagaro wa kabiri gushakamo akaba ari kwiguheza burya ntitugatinde ku mbuto z'umwuka ni nziza ariko imbuto burya nizo zivamwa amavuta aya mavuta yose tuja tubona yose ayo turya nayo twisiga ava mu mbuto siko bimeze ababizi barabizi amavuta ava mu mbuto ahari imbuto z'umwuka rero niho haba gusigwa iyo abantu basakuza anointing abasigwa barasigwa
barasigwa wasanga nta mbuto bazabasiga n'igitaka barasiga avuye hehe amavuta ava mu rugo rurimo imbuto amavuta ava mu mutima urimo imbuto timukitiranya amavuta n'urusaku rwa microphone ngo yari afite amavuta yari afite urusaku amavuta amenwa mu mbuto z'umwuka ahari imbuto biroroshe kuzikandamwa amavuta umuhamagaro rusange uyu uhamagarira abantu kuva mu byaha ni umuhamagaro w'agakiza uyu muhamagaro ni amahitamo y'umuntu wabireba ibice 3:19 mu byakozwe n'intumwa umuhamagaro wihariye uyu ni wo kurobanurirwa inshingano runaka Imana niyo yonyine itoraniriza umuntu ico azayikorera Efeziye ibice 2:10 uyu si amahitamo y'umuntu ni ubushake bw'Imana Abanyefesi ibice 4:11 urwandiko rwa mbere rw'Ikorinto ibice 12 kuri 4 ukageza ku 11 ujana n'impano zigufasha kusohoza haleluya ibiranga rero uri mu muhamagaro we nibi n'igihe umuntu akora ibitari mu muhamagaro we bija bibaho mu muhamagaro wawe ijambo rya mbere twavuze ngo utinya shobuja ndacu ukora utarumva ijwi rya afande shobuja iyo uri mu muhamagaro wawe iyo rero utari mu muhamagaro wawe ukora ibintu kuko abandi nibyo bari gukora njya mfana abantu ibintu bimwe bavuga ngo Bibiliya iravuga nkamubaza ndetse mu buryo bwihariye Imana yabikubwiye twarutse gutarama ahantu umuntu umwe arahaguruka asoma icyanditswe kiri hariya mu bamengira ngo ibice 7 kivuga wa muntu wavuze ngo asenze kubera inzara yari mu Isirayeli Imana iramubwira ituma umuhanuzi ngo ugende umubwire ngo ejo nk'iki gihe ngira ngo muravyibuka iryo jambo ngo ejo nk'iki gihe kwirembo ry'Isamariya avuga ibyo kurya ukuntu bizaba byatibutse ibiciro nkuko yavuga ngo ikiro cy'umuceri kizaba kigura 500 ndagenekereje arabitibura umuntu arahagaze ati iri jambo rero ati ndumva tugiye gusenga ati kugira ngo atejo natwe tugire kwizera ati kiro cy'usukari kizamanuke ndamureba ndeze ninde ubikubwiye ku Imana yari yabimubwiye atabavyizeye abarokore tuzamura vuba Mana we abantu bose bagize gutya ngo bucya mu gitondo kare mbwira madame nti nubwo isukari gihari genda uje kubaza handi genda uguri yindi genda uguri kilo kimwe du testing ngo ashike bati 2,000 ati Mana ati ndiyabumvisa se yari abibabwiye niba yarabibwiye uriya murenda guplagia ivyo itatubwiye Imana ije isohoza ariko hari indirimbo baje baririmba ngo ifa kuba ariyo yabivuze kandi ifa kuba ari wewe yabibwiye naho ibyo yambwiye nibwira umuntu igahanurira umuntu igateke ku mukobwa watinze kubyara ikavuga ngo ikindi gihe uzaba ufite umwana nanje nje kuzana agakecuru k'imyaka 80 umugabo yapfuye hafize imyaka 10 nta mugabo anagira ngo nawe ngo ejo nk'iki uzaba ufite umwana azamukura he kwiri uwabibwiwe n'uriya ntabwo ari abadame bose Imana yavuze iragisohoza ariko ariyo yakivuze kandi gisohoza kuwo yakibwiye yageze kumva yarazara aravuga ngo Lazaro sohoka none se Lazaro yarahambwe ku musozi wenyine abandi bose babagaho ndawigeze apfuna baraguma bararyama bajaga he yari yagiye Lazaro umuntu uri mu muhamagaro we umva ikindi kizamukubwira anyurwa nawo akawishimira iki kintu ndagikunda hari umuntu usanga ari gukubura amerewe neza kuruta abari gukora akazi kose buriya ari mu muhamagaro wiwe umuhamagaro wawe urakunyura Imana ishimwe cyane umuhamagaro wawe urakunyura
ariko nje wambwire ngo ngukore nawe ukora ngo nonwa nawe ukora ntamerewe neza kuko ko babonye ko anaje kwere gukubura kandi wowe ukubura ntaco nkurusha ariko uri mu muhamagaro wawe. Imana ishimwe uri mu muhamagaro ajanyurwa akawishimira. Uri mu muhamagaro azi kurwana intambara ziwubamo. Tuzavuga nidusubira tuzavuga hejuru y'intambara zo mu muhamagaro zizazituma abantu banawutinya kuwemera. Iyo uri mu muhamagaro wawe umenye uko uhandoringa challenge zo muri wo. Mwari mwabona abantu bize comptabilité sorry iyo agize ikibazo mu mafaranga muri raporo baza amayira menshi n'amasysteme asubira gutuma aretruva amafaranga uko yagenze abafite inzira zirenze imwe, ariko wewe bikutakaje gato kayoberwa uko bigenze uhita wumva utaye umutwe. Uri mu muhamagaro azuko akemura ibibazo byo muri uwo muhamagaro, ariko we bagushizemo ntiwabishobora. Icyonge cya kane, umuntu uri mu muhamagaro we anezezwa no gutoza abandi. Anezezwa no gutoza abandi iyo kariyeri. Tuzaba umushumba ngube umushumba ariko uvuga uti ni nafa n'umuzimu wanje azasigara yobora itorero. Oya, nta muzimu uzatuyobora. Ahubwo dufashe n'abandi bantu bazabe bashobora kuba bashumba. Niba uri umuririmbyi bavuga bati dore dore yigiye ku maguru y'umuririmbyi naka. Pawulo yari yarigiye ku maguru yandi ya Gamariyeli. Timotheo yigira ku ya Pawulo. Yoshua yigira ku ya Musa. Elisa yigira ku ya Eliya. None wowe uri mu muhamagaro utagira ukocinga. How? Uri mu muhamagaro wawe wishimira kugira les descendants. Hallelujah. Iyo utari mu muhamagaro wawe nukuri ku Imana ibizo rwose biroroshe kumva. Iyo urimo wishira mu muhamagaro utari wawe, ijambo rya mbere ntunyurwa, uhora wigera ku bandi, uhora wigera ku bandi. Nigeze mbona umuntu ndamuzi bamuhaye inshingano kandi ndebaje nabonaga zikora neza, ariko bwaca ukabona ntanyuzwe. Buke yagiye mu bindi abikubisemo nk'akangahe nabyo bisohotsemo ngo bucyaragiye mu kimina cya famiye ati mureke nkiyobore. Bati tuyobore aba president w'ikimina bata amafaranga nayo yahombye kandi ndiye yariye ntibyiwe. Ngo buke atangiye kwiga atingiye kuja muri biriya by'abanyarwanda by'imisango byo gusaba abageni. Keretse hadasabwa umugeni ukumva bamutumiye ahantu hose gusaba abageni. Ese bigahurana n'icumba c'amasengesho akabura haje narika kandi naca akaba akiyoboyemo. Ugasanga umuntu ari mu bintu byose kandi kutanyurwa kwaragira ngo akore ibintu nk'iby'uyu mugabo. Ori Imana ntishaka komba we, irashaka komba nje. Imana yandemye ndije, ntiyandemye ndi fotokopi y'abandi. Mfite originalite yanje n'umwimerere w'umuhamagaro wanje. Nta mpamvu zo kumva ko waririmbye akiterera wowe utabishoboye yakijijwe kukurusha. Oya. Iyo uri mu muhamagaro wawe, iyo utari mu muhamagaro wawe ntujunyurwa, kandi kikubuza kunyurwa uhora wigera ku bandi. Nabwirije ariko simfite ubwenge nk'ubwa Vincent. Nabwirije yego ariko nabonaga batakomye amasinka ya bishope. Ayo mashise niki? Ibintu byo kwikompara bikugaragariza ko ibyo urimo atari ibyawe. Utari mu muhamagaro we aja yiha ntabwo ahabwa, ariha rwose, ariyarurira. Naheretse kumva urubanza rw'umugabo ngo wabaye umushumba barakurikirana batari ko bati ninde bagusengeye, aramubura.
bati none wasengewe ryare? Ati ngize iminsi. Usengerwa nande? Ngo agera ati narisengeye. Aha, nta muntu Imana yohamagara ngo imuburire utegeka kuja kumwinshingano. Ntibishoboka. Nimba uyakwanga mureke hari uriya Imana iri gutegura. Nimba muri rusengero batakumva icecekere, tuzi uko bizagenda, hari urundi ruzabikora. Imana igufitiye abazabikora. Wikwihutisha ibintu, ushobora kuba umwanya wazo utarazi. Ntangazwa na Dawidi, bamusutseho amavuta afite diseta mu ntama, ariko kugira ngo Abisirayeli bose baje inama baje kumuzana bamwimike, afite imyaka 40. Patience ya 23 imyaka 23. Murumva icyo gihe benshi bagitegereza. Naho ubu apfa kuba afite ngo akamenyetso kangana urwara isununu. Hari umuntu wampanuriye, uwo muntu usubundi uzarinde wamushize kuwe mu nzani. Ampanurira ko nzaba umuyobozi ukomeye, ariko iyo ndeze umushumba ndi kubona atabyumva. Arabyumva se yaranabibwiwe. Uwabyumvise n'uwo wabikubwiye. Umushumba atarabyumva koko, tarabibwirwa. Ariko igihe nikigera azabyumva bishaka atanabishaka, ategekwe ngo uriya mugabo, uriya mugore murobanure, igitondo kimwe abyuke yagukunze uyoberwe uko byagenze. Umwanya wawe nugera tukawurwanire. Mutegereze igihe cy'Imana. Ariyita ahindagura amazina nk'imyenda uko ashaka. None yabaye iki? Ejo yabaye kiriya, ejo bundi yabaye kiriya. Aho twasomye rero mutagira ngo nibagiwe amagambo. Yesu ngo arimo agenda ngo asanga ku nkombe abarobyi bavukana. Ngo asanga Petero ngo arimo aroba. Iri jambo ndarikunda cyane. Waruzi ko nubundi Yesu azahamagara bafite ibyo bakora. Hari abantu bamaze kwishiramo ngo Yesu ahamagara abashomeri. Yesu si umunyembabazi, Yesu si Caritas, afasha barimo bakora. Wowe ishuri ryarakunaniye, diploma iranga, ucuruza uhereye ku myenda, uramanuka ugera kuri mitiyu nazo ziranga, akabutike kawe ugeze ku mandazi ntaba yakurira kabamwe umwanda, uramanutse ibintu byose waragoragoje, utahasigaye reka nsenga Imana impamagare iguhamagare kugira gute. Ikura Petero muri service, iramubwira ngo nzi kuri umugabo utunze umuryango wawe, nzi ko iyi service yo kuroba bikomeye si buri mugabo uyikora. Petero ndakwemera, umugabo urara ku nyanja abandi baryamye, umugabo urara ku mazi, umugabo wihanganira umuhengeri, umugabo wihanganira kuroba, rimwe agafata ubusa ubundi agafata. Mwe muravuga ibyo mutazi. Nje nabaye hafi ya Tanganyika narabibonye. Iyo bamaze kuzisuka bafite ibibutura bicafuye bameze ukuntu, barimo babarwanira iruhande baje kuzigura, ububona nta gaciro. Petero wowe wihanganye, ukihanganira ku nyanja, n'inyanja z'ibibazo uzazihanganira. Follow me now, kurikira, tu dois me suivre. Hallelujah. Petero ngo arasi. Ariko icyo gihe Imana ihabwa icyubahiro. Yari ataritwa Petero. Muzi izina rye rya mbere yari nde harya? Simoni. Simoni birashobanura urubingo. Urubingo ni ikintu kidafashe, gisa n'ikidafite imizi. Yego ndikigwa ariko ndikiremye. Yari umuntu usa n'udafite position. Imana nikundira kwizi duhamagara tutagira position, ikaduhamagara turi abantu vange ngushikira mubwira ngo wari from now ndakugira urutare uzahagarara, abandi batinye, abandi bahunge, abandi batinye kuvuga, abandi batinye gupfa, ndakugira ibuye tuzahunga. Aja duhamagara turi fake, akaduhindura lezero. Azaduhamagara turi abanyabwoba, akatugira batinyuka. Azaduhamagara nta gaciro, bwaca twahagarara bakavuga ngo ari kuyuni wa mudame twari tuzi, cyangwa habaye ikindi gishya. Azi guhindura amateka.
Petero ngo asiga urushundura. Nta muntu Yesu yahamagaye ngo abure icyo asiga. Igituma ahamagara umuntu ntagira icyo asiga nuko ntacyo yari kwakora. Uwo rero wakwibaza uwamuhamagaye. Yesu aza guhamagara ufite icyo ukora akakubwira ngo gisiki. Ngo yigira imbere ahura na bene Zebedayo, Yohana na Yakobo na se. Bomba kuta iki. Bongo yarabahamagaye. No selema basiga inshundura kimwe na ba Petero, bongo basiga na Sedi. Can you imagine? Abasore babiri. Niba ndi bavuga bati muzehe ndi tumusiga, niba udukunze dukundane na data. Kandi niba ubona n'umusigare kumwe basa sigare yite kuri muzehe, ngo basiga na se. Burya hari ibyo abantu baje bavuga. Umwarimu wanigishaga ku ishuri yigeze kutubaza, turi kuri pano turi bane. Atubaza ririya jambo rivuga ngo ibyarinda muyanje. Ngo nabitekereje nk'igihombo. Ntimuryibuka ya Paulo yavuze mu Bafilipi yagera, mu Bafilipi. Nabitekereje nk'igihombo. Aratubaza twari bane, umugisha nagize nuko yahagarukiye kuba biratarangeraho. Nari gutsindwa mu bandi. Aratubaza ngo umwe muri mwe ngo umuntu nambwira ikintu kimwe yaretse ku bwa Kristo. Muri rya jambo niryo yaragende ngo ibyarinda muyanje. Umwe aravuga ati yari umudokiteri w'umunyamerika yitwa Klopp. Aramubwira ngo mu dokiteri ati nje uzo naretse maze kumenya Yesu. Ubwo arashaka gusobanura birya yaretse byarinda muye. Ati nakundaga inzoga bitabaho. Narayiretse. Umwarimu aramubaza ngo none inzoga iyo babaga bayinyoye biri mu byakubahishaga mu bandi bagabo. Undatoya. Wageraga mu rugo ukabona abana barishimye ati barahungaga. Waragenda gukabona umugore waza atambuka akabwira abandi ati umugabo wanje niwe musinzi muri quartier nashatswe neza ngira umusinzi. Atoya ati cyo rero tikiri mu byarindamo. Atushaka ibihesha agaciro. Waretse iki? Abana bawe barahomba n'umugore arahomba. Wivuga icyo waretse ahubwo baracelebra. Uri kuravuga ibyago waretse. Undi ati ndarakizwa, ati nari umusambanyi, ati ngasambana cyane. Ati washikase ukabibwira umugore undatoya, ati ngamuhisha. Ati wabimubwira wewe. Abana se bari babiza ati ababimenye n'ibyago. Icyo rero ndikiri mu by'agaciro. Ibyarindamo nibirya wari ufite watambuka ukumva biguhesheje ijambo. Umugore akavuga ngo mfite umugabo de qualité. Ibyo waretse nibiki? Kuko Pawulo abivuga yaretse amasomo, yaretse amashuri, yaretse amadiplome, yaretse akazi ke, yari umugabo ukomeye, yigira ubusa, yiga kudoda amahema, yari umugabo uhabwa intebe. Bavuga ngo Pawulo araje aca bugufa arabireka. Ati none mwe ko murazana amanyanga mwagize Imana muvamo mukavuga ngo nibyo byari by'agaciro ntabyo mwaretse. Iyo uhamagawe ureka iby'agaciro. Haleluya. Kuko ibyo bindi tubireka mu muhamagaro wa mbere. Iyo twihana tureka ibyaha. Basigana muzehe Zebedayo. Abahamagawe baje basiga. Baje bamuvinga. Elisa aje gukurikira Eliya basoma Bibiliya. Eliya yaramubwiye ngo nkurikira. Ngo barajana ngo bagere imbere yibuka ko yasize inka 12 zo guhinga. Aravuga ati ziriya nka nzaguma nje nzitekereza. Then kugira ngo nkemure iki kibazo ngo aragaruka arazitemagura. Arazica azikuraho. Ngo amare kuzikuraho ibyo ari byose ntiyagenda agatekereza inyama. Ubwo abarya barariye birarangira. Ariko aravuga ati nsizi zinka zizangarura. Ugenda hamagawe agira ibyo asika. Agira ibyo asika. Kandi agira hava. Agira nahaje. Ava ku nyanja akajana na Yesu. Ava kuroba ifi aja kuroba abantu. Pentekoste ya kabiri. Buriya Pentekoste ya mbere abiga ishuri rya Bibiliya bazavuga ngo ni Pentekoste y'amategeko. Umunsi Imana Pentekoste muribuka ko ari iminsi 70 ingahera. Si 50. 50 days. Umunsi Imana ihamusa amategeko. Bari bamaze iminsi 50 bavuye muri Egiputa. Ngo azana amategeko nibwo ngo yasanze bagize ikigirwamana. Kirya Aroni yabakoreye. Imana niko yamubwiye ngo ngiye kubica undi ati mbabarira. Nubica ikibazo nubwo uri kumbwira ngo urampa abandi Egiputa amateka aragerayo. Bavuge ngo yamana dore irananiwe. Uko nukwishima kwabo.
aravuga ngo ariko reka ndamenye uko mbagenza. Pentekoste ya mbere y'amategeko ni Pentekoste yo kwica. Ngo abwira abantu abalewi ngo umuntu wese yinjire mu ihema ngo yice mugenzi we, yice mwene waba atababariye. Ibi bintu bakoze nabujije Imana kubica kuko yo yari kurangiza, ariko njewe ndategetse mu bice. Ngo bafata ivyuma barinjira ngo barasogota, ariko nje ntangara ntiyababwiye umubare bice. Ngo baje kubara bapfuye bose basanga ni 3000. Muri Pentekoste y'amategeko hapfuye 3000. Umunsi Petero abwiriza muri Pentekoste y'umwuka, Imana irabashumbusha, hazuka bangahera 3000. Tugira Imana izi no gushumbusha. Attention, tugira Imana izi kugera, tugira Imana izi kugera. Iyo wubase yaguhamagaye ibindi zikubyikorera. Yesu aravuga ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu, nimunkurikire nzabagira. Kugirwa na Yesu taza kugira ikintu cya pirate, aza kugira ikintu gikora ibintu abantu bagatanga. Ntawazagira munsi yuko yarari akugira igikomeye kucyo warico. Yesu arampamagara, Yesu araguhamagara kandi akaduhamagara mu mazina. Yesu aradushaka. Nimba mubona hahanze ibi byacitse, akeneye abantu kandi abakeneye ni batwebwe. Uti naya yanje nayo yawe. Gusa iyo umwemereye umuhamagaro we, niwe ugira inshingano zo kugutransforma, niwe uguhindura. Ariko muzi ibigoryi byahindutse, ariko muzi abantu b'intege nke babaye abanyembaraga, ariko muzi abagabo bibiri yizivuga ukagira ngo ntibabaye kuri iyi si, ariko wasubira inyuma warareba mu mateka ugasanga twari utugabo feke. Il ne pouvait pas. Ariko Imana yiguhamagaye, izima rikaguherekeza, iziguha minisio, iziguha ekipema, iziguha soins médicaux, iziguha ibikwiriye kugufasha ngo usohoze cya kindi. Mu Bikorinto ijambo umushumba yadusomeye ngo tuzirikane guhamagarwa twahamagawe, kuko mu banyabwenge bahamagawe si benshi. Abantu bagiye mu kwezi, abo turi mu banyabwenge twemera, siko bimeze. Ariko benshi bahakana Imana. Timubizi ko ariko bimeze. Aba filozofe benshi bapfuye bahakana Imana. Abahate benshi mu Bagiriki ni abantu bahakanye Imana, ni abantu bahakanye Imana, ni abantu bahakanye Imana. Ariko bake muri bo bayemeye, basize impact. Bake muri bo bayemeye muri abo banyabwenge. Hari umwe nkunda kuvuga, nkunda abanyamakuru babajije, agira amaformire muri physique amwe naje ndayazi kuko narabikundaga cyane gusoma ibitabo bye. Ari muri bamwe bazamutse muri Apollo yo mu kwezi, ubwo bamwe babimenye nyine bakunda gusoma ibitabo. Ngo agaruke ari mu validere bakoze Apollo izamuka nandi maformire ya physique. Umunsi umwe ngo abanyamakuru baramubaza, batariko wewe découverte zawe zose ko tuzugira nishi, iyo uzugeraho kumvira kunejeje ni yihe? Bari biteguye ko avuga Apollo, avuga formule zo mu kirere, abasobanurira ibya physique yanditse. Arababwira ngo découverte njangeraho nkumva ndashize, kandi nkavuga ngo nta wundi muntu mubo twiganye urayigeraho. Ngo numunsi namenye ngo processus yo gukura Yesu mu bwenge ngo nkamugeza mu mutima waje. Aravuga ngo nubwo umutwe wegeranye n'umutima, ngo ari kuru rugendo bacu twiganye dusangiye amaformire n'amadécouverte ngo byarabananiye. Ngo yaheza hari abamufite mu bwenge, kandi Yesu wo mu bwenge ta transform. Yesu transform nuwageza. Iyo akiri mu bwenge gusa narabibabwiye, ni nk'ibinini bikiri mu kiganza. Paracetamol yo kunywa umutwe uhayundya kayipfunyika mu kiganza ndiyo nkiza. Niyo no cisegura kayishyira ku gutwi kikarara hafi y'umutwe. Iki kinini murabona hari cyo cyomfasha, kizamfasha ruko kinkowe.
Yesu mwowe, Yesu mwowe, Yesu ugeze mu muntu. Umuririmbyi yaravuze ngo kuva ubwo yangeragamo ngo yaranyuze, ariko yatarangeramo akiraha. Ni Yesu nikoreye, ni Yesu umeze nka kasike. Aravuga ngo kuva umunsi yangeze mu mutima, ngo niwo munsi namenye, ngo ndavuga ngo mbonye découverte izindi zose. Ndishima, ndenjoyinga, ndanezerwa. Muzirikane ibyo mwahamagariwe. Hanyuma titugahagarara ngo twarahamagawe. Juba z'Imana utari ku bundi wa mugani wampamagariye iki? My contribution kuza gusenga gusa. Ubona umuhamagaro rusange, twese abakijijwe tuzaza. Ariko mu rusengero kwiriye kuba mfite ikintu na bishop atokora, kuko icyo ni cyanje. Kwiriye kuba mfite ikintu n'abahanuzi bo mu rusengero batokora, icyo ni cyanje. Niki nakora, niki nshakaho, niki gipendinga kubera ko ntarakimenya. Mbwira ko wabwiye Petero ngo nzakugira umurobyi w'abantu, Yuda ukamubwira ngo uje ubara amafaranga, uwundi ukamubwira ibindi. Andrea yarashinzwe protokole, abigishwa ba Yesu bose bari bafite fonction bien déterminée. Ba Andrea nibo bagiraga protokole. Habe n'igihe Yesu yagiye kugaburira abantu, ni ba Andrea bicaje abantu, nta Petero wicaje abantu. Nta nubwo yamubajije iby'ibiryo. Nabirya bavuze ngo hari abana bafite, ni ba Filipo, ni Filipo na Andre bombi babiri yari yarabashinze protokole. Nibo yabwiye ngo nimubizane, nibo yabwiye ngo nimwicaze abantu. Nibyo bari bashinzwe. Abagiriki bashaka kureba Yesu ngo babwiye Filipo, Filipo abwira Andre. Ubundi nyine umuntu protokole ni ubazwa byose. Ereka ibi muzamugira nta murimo n'umwe uba mu rusengero Yesu atakoresheje abantu. Kandi womara ukagira utubwo nyine bo bari fake, ntibari barahamagariwe bikomeye. Filipo mu badiyakoni witwaga Filipo, bija bivuga ngo niwe wa mbere wagurutse, ba Petero bataraguruka, ngo umwuka mutura muri Azoto. Ngira ngo abasoma Bibiliya barabizi. Stefano umudiyakoni wa mbere, ba Petero baca mutuyira bagenda bakikira bahunga, nibo babaye wa mbere gupfira Yesu. Iyo uri mu muhamagaro wawe wopfira Yesu, abapotere batarapfa, ababishope babitinya. Iyo uri mu mwanya wawe, iyo ufitinze, Imana yaraduhamagaye kandi iracyari kwiduhamagara, kandi iracyadukeneye. Ntimugire ngo yararambiwe, ijwi ryawe riracyari ko rikenerwa, support yawe irakenewe. Suko Imana inaniwe kubyikorera, ariko ukunda inkunda izigira ngo inemvolvinge, umunsi izashimirwa imbere y'Imana, nayo izavuga ngo nakariya kagabo nikaze, twarafatikanije, dufatikanya ndubuhe mwokagira Imana mwe. Ariko iyo wemeye umuhamagaro w'Imana, umuhamagaro wihariye, ibyo Imana idushakaho tuzabireba, turebe n'intambara ziza mu muhamagaro. Imana itugirire neza kandi Imana ibane natwe. Amen.